मरादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मरागश बेजाना माशमार वशत कने चुट कोस्तगी चीज़ी रोचा मगिंदगाई के मीडिया सरा सैयद आशमी रेफरेंस किताब जा बिजा सैयद आशमी रेफरेंस लाइब्रेरी मिसमार कने के हवाला बाज़ें आल दीमा पैदा कन चुके मगिंदगाई कशगोरा बिल्डोज़र के हस्तियाँ कार कनगा चूँकि मल्लीर एक्सप्रेस वे जोड़ कनक बो गई तो कुछ कमी बो गई कि मल्लीर एक्सप्रेस वे आड़ा सैयद आशमी रेफरेंस किताब जा के हस्तियाँ हम मिसमार कनक भी तो ये वाला बाज़ें ज़राए के हस्ता हैं सोर्सेस के हस्ता हैं दम के मुंतखब नुमाइंदा तो जाने की कोशिश को था तो एक पे तस्दीक न को था तो कुछ कमी बुता के अगर ये बड़ी नौबती के तो लाइब्रेरी के हस्ते आईआर यक मुतबादिल जागाई दियक भी चूँकि सैयद आशमी रेफरेंस किताब जा के हस्ते यक मगिंदी के कौमी वरसाई तो प्रोफेसर सबा दश्तियारी साहब के हस्ते आइए जुद्दानी सब्बाई लाइब्रेरी के हस्ते जोड़कनक बुता तो ये ज़मीन के हस्ते एक सरकारी ज़मीन नहीं या सरकार ने मगा या देखे मुंतखब नुमाइंदे ने मगा दिया न बुता बल्कि एक दमगे एक मर्दमी ने क्या ये किश्तों के शायरी ज़मीन बुतगा आया टोकरे ज़मीन के हस्ते या लाइब्रेरी वास्ता वक्फ होता तो बुनियादी तौरा लाइब्रेरी या किताबजा के हस्ता कोमानी जोड़कन गए या राजानी दिमरवी है या नोदरबरानी बांधा था रोजना कन के वास्ता एक अहम किरदार अदा करना अगर मल्लीर एक्सप्रेस वे के हस्ते आइए बाज़ अहमियत व अर्जिश ने चूँकि बाज़ अहमियत व अर्जिश दारी या आइए जोड़कनक के हस्ते ज़रूरत ही भले अमा जागा के कौमी वर्सा या महलूक के ज़मीन लोग के हस्ते आइए ज़्यादा पैदा कं तो अल्टरनेट जागा दिया या अल्टरनेट लाइब्रेरी या दिगे स्कूल वगैरह जोड़कनक के हस्ते हुकूमत वक्त ज़िम्मेदारी चूँकि सिंध हुकूमत ने मगा ये वाला मगंदे के ये दौर दिए गए अप्रोच गए मिसमार करने के छोड़ेंगे दिमा नियत का तो लाइब्रेरी के हस्ते आई तो का हज़ारा किताब मौजूद हैं तो आई तो का खास तौर पर बलूची ज़ुबान अमान आया में ज़कीरा मौजूद हैं कि आ मज़न जोदिया पद ईर कनक यकजा कनक बुतगा अगर ये बड़े इकदाम या गामगे जी कनक भी तो इशिए रद्द अमल के हस्ते मगिंदी के अमा दमा के मर्दमानी वास्ता के हम मल्लू का चवूट गिफ्ता ये वदा असम्बलिया निश्तगा या हुकूमत वास्ता जवान नबी परचे के बलूच सोसाइटी या तासुर हमें मौजूद हैं कि बलूच वरना के हस्ते हैं वान को जान का दूर कनक बोगा या पंदलिया दरचा या कंचे राया पेरिनक बोगा के आहाँ जोर चा रियासता दूर करना को एक नफरती यकीन के चर्चिए ला माला नुकसानात के हस्ता न सिर्फ रियासता बाम बल्कि अमा हुकूमत के हस्ता आनी के लाफा एक नफरती वदी कनक भी तो अगा ये नक्शा तो का या चूँकि मारकनक बुता लाइब्रेरी तो हाँ ये लाइब्रेरी बिल्डिंग ये चार दीवारी से ज़्यादा के तो अगर ये अल्टरनेट जागा दिया नबी या मिसमार कनक भी तो ये न सिर्फ एक सख्त रद्दमल दिमा के बल्कि यह कंचे नफरती यकीन की एक हस्ती बलूच सोसाइटी है बलूच वरना दरमियान वदी बुतका के आइए रद्द अमल कसी वास्ता जवान नबी तो मरूची माँ कोशिश को तक ये सरा मा दमगे MNA MPA या मुंतखब नुमाइंदा के आवत बलूचा हाँ मल्लीर बलूचा चा ऊट जोरता तो अच्छे बड़े किरदार अदा करने हाँ या मा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हस्ते आइया को चवड़ेंगे कन गा या असल अकायक ची के आया लाइब्रेरी वाकई मिसमार कनक भी या लाइब्रेरी के हस्ते ये मल्लीर एक्सप्रेस वे ज़्यादा ये थी तो माँ कोशिश करने के दमगे मुंतखब नुमाइंदा स्टूडेंट्स या सैयद आशमी रेफरेंस किताब जाए हमा एम ज़िम्मेदार के हस्ता आहंगू गपुत्रान बिकनी तो माँ कोशिश करने के दमगे MPA सलीम बलूच अकीम बलूच आहंग गपुत्रान बिकने के आहनी मौक़िफ़ ये हवाला ची आ लाइब्रेरी है बच्चारे नगे रखे नगे हवाला चोनी कर दिया जाता है मरदार चारुका चुके माँ गपुत्रान कन गई वदा लाइन सरा मेरे को नाम रदारी कन गई मल्ली रे मैंने वजह अकीम बलूच साहब के बलूची ज़ुबान बलूचिस्तान बख्शे बलूच कराची बलूचानी वास्ता ये जहद के हस्ता मुदाम सता करजा आइया को वाला का पुत्रान कनी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर ती बाज़ मिन्नतवारी तो अदकश्ता मराक शावार है तो सर मैं गप कन गए चूँकि शुमाम मल्लीरा ताल्लुक दार है वस्तगी बाज़ें वहदा कैसे शुमा रुकन पार्लियामेंट रुकन कौमी असम्बली का पर मुंतखब बुतगे ई रंदिया मुंतखब बुतगे मल्लीर अवाम के हस्ते मुदाम शुमे सरा ट्रस्ट वीसा का तो बुनियादी तौर में सवाल हमेशा चूँकि सैयद आशमी रेफरेंस किताब जाए लाइब्रेरी के हस्ते मल्लीरा मौजूद हैं तो खासतौर पर वस्तगी चीज़ी रोचन दरमियान मगंदे के मीडिया हमें आल देमा पैदा का कि मल्लीर एक्सप्रेस वे के हस्ते जोड़ कनक बो गए तो इशित तो ज़्यादा लाइब्रेरी हम पैदा कें आम मिसमार कनक भी तो चूँकि एक मज़नी कौमी वरसा नायाब किताब उधर मौजूद है
تو بحیثیت منتخب نمائندہ ملی رے عوام نمائندہ تو ای حوالہ شمع کے رچی انفارمیشن چی اعلیٰ کے واقعی ملی ایکسپریس وے زیادہ لائبریری پیدا کی میں اسلام آباد آیا میں زیادہ پورا ڈیٹیل خبر نہیں بھلے منی بھی بہرحال بیتا منی جو ایم پی سلیم بلوچ صاحب میں بھی میں یہ معاملہ ڈسکس کو تھا اور وقتی جو میں ہمارا جو بڑی ڈائریکٹر جو یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں سومرو صاحب آئیے میں بھی منی حال وال بھی تھا وقت اسی کے مانا پورا انفارمیشن یا چینن تو منی سارا مرچی شانی میں ایم پی اے صاحب ہے اور میں پی ڈی اے جو ہے نا وزٹ پیتا وہ سائٹ تھا نہیں ماں کا حال نہ کرتا یہاں سے کہ وزٹ کو تھا وہ چھ حال حوال ہیں بھلے میں یک چیز ضرور گھسا کہ یہ جو لائبریری ہے یا کہ میں تاریخی برسہ ہے اور ظاہر ہے ملی نتوں کا بات لائبریری کمی ہے اور یہ لائبریری کی خدمات ہیں ملک تو کا علاقے تو کا نوجوانوں تو کا اور ماں کبھی بھی نہ لوٹے ہیں کہ یہ لائبریری کوئی نقصان بھی اور انشاءاللہ میں پورا کوشش بھی کہ ماں یہ میں ورثہ ہیں میں تاریخی جگہ ہیں یہ میں ہما مردم جو زمیندار بھی طرح میں سنگت ہے میں دات ہیں واجہ عظیم بہتانا آئی وتی زمین آئیے وقت گفٹ کو تا داتا کاغ واسطہ تو انشاءاللہ ماں وتی ہر حالت میں وتی پورا کوشش کریں کہ میں ورثہ ہیں میں سے بچائیں اور انشاءاللہ منی صلاح ماں زیادہ طرح گست نہ کرنا کہ منع چاہو مرچوں کی جو وزٹ بھی تھا جو ہے نا میں پی ایس صاحب ہے اور میں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے تو شاید میں انشاءاللہ حال گرم آپ پتہ ڈیٹیل آئی بارے کا رائدات کرواتی ہے تو سر انچو کہ شما لائبریری کے استے خدماتانی ذکر کو شما موتی بازیں جہد دا بلوچانی حوالہ خاص طور پر ملی رہے تو اگاں چوشی نوبتی کے یا جو استے اما نقشہ یا لائبریری زیادہ آت تو لائبریری اگم اسمار کنک بو تو بنیادی طور شما چونے کردار ادا کرنے چونکہ ما گندگاہیں کہ لائبریری تو کا جو تو کچھ کا کئی خدمات نایاب کتاب موجود بن تو یہ حوالہ شما ذاتی طورہ بحیثیت ملی ملو کے نمائندہ چے کردار بھی منی خیال ہے لائبریری میں اسمار کرنا گئے وقت کس سوچک یا کس کرنا کہ بعض مدن بلندر بھی بعض مدن بلندر بھی ٹھیک ہے نا لائبریری ہمارا لائبریری جوڑ کرنا قبل ہوتا ہے نا اچھا بنتے ہیں لائبریری میں آیا مسمار بکنے تو منی خیال ہے کوئی شرع چیز شرع عمل نہیں ماں بد زیادہ سرا بتی ڈیٹیل کچھ نہ کرنا کہ ماں کیا منا کا پورا انفارمیشن لیں بھلے اگر کوئی اچھے مسئلہ بھی ہفتے ہیں تو ہمارا پیسرا ہمارا لائبریری بچائے نہیں کیا ہر صورت بچائے نہیں کیا یہ لائبریری کوئی اچھو تو نبرتا ہے پورا اسی تاریخی حیثیت ہے اور اسے تو کا ملیر ہمارے کہ غریب کاشتکار زمیندار آئیے کنٹریبیوشن ہے عظیم دہقان ہیں اور اس سے تو کہ ملیر نوجوانہ نے بات کردار ہیں اس سے ملیر نوجوانہ نے بات برین چیک ہوتا اور اس سے بتی کہ خدمات ہیں بلوچی زبان واسطہ بلوچی قوم واسطہ اور اس سے بلوچی زبان والے قوم سے الگ پورا ایجوکیشن واسطہ لائبریری کی خدمات ہیں تو ایک چیز منی خیال بات آسان نہیں کہ اسے مسمار کرنے اور اسے جو بغیر کوئی جواز ہے اسے میں ختم کرنے میں نکلا یہ اگر انچے چیز دی تو میں نکلا یہ نظر کے بلندر دی بالکل سر چونکہ وجہ میں گندگائیں کہ کراچی بازیں بلوچ علاقہ کے ہستا ہوں ادو ورنہ کے ہستے بازیں سلکاری خاص طور پر نشہ یا دیگر معاملات کے ہستے ملوث ہیں چونکہ لائبریری کے ہستے ادو اسٹوڈنٹ رواں ادو جو ہستے نوجوان نسل آؤ کی حد کے ہستے رجنا بھی تو اگر لائبریری سر یہ نوبت کہیں چونکہ تو ایک ذمہ داری مردمی یہ شیورٹی دیا گیا کہ یہ نوبت نیت ہیں چونکہ میں گندے کہ شمع گپ یہ ریکارڈ ایسا ہی جو ہستے لکا مردمہ کروڑا مردمہ یہ گپ سربو گئے تو یہ حوالہ شو بنیادی طورہ سندھ حکومت یا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب یا دیگر کسیا کو رابطہ کرنے کے کوشش ہے کہ یہ بڑی نوبتی میت ہیں
ما دي سنبيل منا شو بلوستان من بولين صاحب في ملاقات بھی آئیے بھی میں نے کو مقفت حالوال کو آئیے شاید بلاول چیئرمین بلاول بھٹو صاحب گما بھی بارے کا خبر حال پتا تو آئیے میں جو چیف وپ اعجاز رکھانی سرا اسے ذمہ داری آئے پتا کہ بھائی یہ تو معاملہ بچار سے بہ گیا تو ماں مرچی ہو سکتا ہے میں میٹنگ بھی کہ ماں اعجاز رکھنے سے بھی اس بارے کا جس کرنا کہ پیسہ کے ذمہ داری میں چیئرمین صاحب پتا تو آئیے بارگاہ سے اچھائی کے حال حوال ہوتے تو آگاہ سے میں حال حوال مانا خبر کتی برال یہ معاملہ میں چیئرمین گوشت گزار دیتا. ٹھیک ہے وجہ حکیم بلوچ صاحب دی بعض میں نتوارے سر تو وقت کشت مراکشہ آوار بوتے تو تی کے ہستے عیال لے کر درشان کتنا مردار چارو خان چیک حکیم بلوچ صاحب کے ہستے ملی رے میں نے ملک کے منتخب نمائندہ ملی رے تو آئیے گوشک ہمیشہ چونکہ آئیے سید آشمی ریفرنس لائبریری کے ہستے آئیے خدمات آئیے کردار کے ہستے ساڑھا تھا تو آئیے گوشک ہمیشہ کے عظیم دیکان کے ہستے آئیے وہ تی ذاتی زمین لائبریری واسطہ وقف کو تھا تو لائبریری مسمار کنگے چوشے نوبت نیے آئیے گوشک ہمیشہ کے مروچی پروجیکٹ ڈائریکٹر یا دمگ ایم پی اے کہتے ہیں آئیے گمنی گپ ہوتا چونکہ آوات اسلام آباد موجود ہی تو آئیے ایک گپ پہ 100% شیورٹی دا کہ ای وڑے نوبت نیے کہ لائبریری مسمار کنگ بھی چونکہ ماں یہ میں جس کو کہ اگر آؤ کہ ودنا چوشے نوبتی بھی ہے تو آیا شو آلٹرنیٹ جاگا یہ ہم یقین دانی دا کہ لائبریری مسمار کنگے ایچ وڑے جو ہستے سوال پیدا نبی پرچہ کے لائبریری کے ہستے یا مزنی جہدیہ پت جوڑ کنک بتا اودہ ایچوشیں بدیں کار نبی کے کسی اعتراض بھی بلکہ اودہ ورنہ کے ہستان رواں اسٹیڈی کنا تو بعضیں ورنہ کے ہستے ہوتی پی ایچ ڈی یا ایم پی ایل تیسس کے ہستان آہن سرام اودہ رواں کار کنا تو لائبریری کے ہستے اودہ نوجوانانی واسطہ موجود ہیں تو اودہ نایاب ہیں خاص طور پر بلوچی زبان نایاب ہیں کتاب کے ہستان موجود ہیں تو اشیے مسمار کنک یا اشیے دور دیا گیا اشیے تباہ کنک کے ہستے تو مگندیں کہ ای وڑا بلڈوز کنک بھی تو بلوچی زبان او کلچر امرائیہ یک نفرت مزنی اظہاری بھی او اشیاء تاوان کے ہستے ما گندے کہ بلوچ علامہ علا بھی بلے اشیاء اثرات امینچو شنگمان چونکہ ماضی مدستہ کے ریاست نیم گانچیں گامگیج زورک بتگاں کہ مروچی مائی اثرات اس سوسائٹی تو کا موجود ہے تو آہانا نہ صرف حکومت مختلف حکومت فیس کنگاں بلکہ ریاست اور ریاستی ادارہ کے ہستے مروچی مانا فیس کنگاں تو میں کوشش کریں کہ مروچی کی مراکشہ سلیم بلوچ صاحب کے آئیے ہمارا گشتہ کے مروچی ماں ای معاملہ سرا شمع کو ماں گپ کنا تو آئیے مروچی گشتہ کے شمع کو شگے پدا ماں سائٹ سرا وزٹ کنا ہو لائبریری چاراں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہمراہ تو میں کوشش کریں کہ آؤ کے ودنا دیمے سیگمنٹا سلیم بلوچ لائن سرا بزوری یا سلمان عبداللہ مراد کے ہستے ودا ڈپٹی میئر کراچی ہے چونکہ ماگندی کے شہید عبداللہ مراد ہے خاص طور پر کراچی بلوچان واسطہ ایک مزنی کرداری بتا یہ خدمات یہ جود بلوچی زبان و کراچی بلوچان واسطہ سطح کرزا آیا بلوچی زبان ہے حوال ہے بلوچ کلچر ہے یا بلوچ مگندے کے ثقافت حوال ہے اچ وڑے کمپرومائز نہ کتا ہوتی جان قربان کتا تو آیا سلمان عبداللہ مراد کے ہستے مروچی میں مراکشہ کے ہوتی موقفہ دا تو چونکہ ماں آؤ کے سیگمنٹا کوشش کرنے کے آئیے ہم لائن سرا بزوریں اور سلیم بلوچ صاحب کے ہستے ایم پی آئیے لائن بزوریں کا پتران بکنی بریکی ود بوتا بریک اپت پتا شبہ میں کائیں گیشن کا پتران کنی